مگر کوری چھنا کوراس اندر بوزان کوراس اندر بوزان تا جواب دیو تھوڑا بہت نباس تو چھو بوزان یا اک حدیث بوجھ مہربانی کرو تو اجاب قبول کر یہ ہے اکوئی حدیث مگر یا سعادت مدکور اتا کوری چھنا یوس قرآن زانن واجن کور امجد اندر یلی جنیبی بود یہوند گرد اشتماغن خاطر یلی مالس ون ماجون یمو پھری دباس یعنی دنے یلی کوری بوزی پھر واپس کوری جت اندر آلو گبن میانی بابا یلی آن پان طلاق فوشی کنچو کوری ماجی سوزنی گبن میانی بابا یما آپانے یہ تو سوزمت محمد دبنس میانی بابا قرآن شیلانن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا خد اللہ ورسوله مومنن چھن نکار کرنس وار کے یلی فاصلہ کری خدا تو خدای سن دبنس میانی بابا یا چھی فاصلہ کرمت رسول خدایم نکار کرنس ناچھی وار کے نکار وہ کرس اگر یہ انکھوت دی شکلی تماشا اگر یہ انکھوت دی مالدار تماشا چھن پورا چھلی نکاح کرن باپت تیار یا میں رشت گو نکاح گو ہپر گو جہاد اکالو ہپر گو جہاد اکالو اما اب جہاد اسمز کر شرکت جلیبی بن ام صحابین کے یلی دراؤ یلی اما صحابہ پت آتا کہ اس پانگین یارن ساڑان یلی از جہاد اس نا مقلان اما سوچان اسیج آوا واپس چلو گو یہ جلیبی اب چھوڑ نکن سے اس موز زانن کا امس اس تمام میں ورنہ گڑے حدیث پاک الفاظ یہ گومت شہید کیا گومت مگر امس نے چھاڑن علم ساری سمی رسول کریم جو تعالو کیا جو تو وارہاز بوجھو دوبن حل تفقدون من آد فلانا وفلانا وفلانا نبی پاک کو فرمو اسما پاتما کا صحابہ جو آلو احناز پھلن چھنیے دے ملٹ ونن حل تفقدون من احد اسما بے پات کا صحابہ جو اوڑ آلو دبک احناز پھلن چھنے ام پت ون 3 ملٹ کس ملٹ حل تفقدون من احد اسما بے پات کا ہم ساڑان پنن مگر حضور ساڑان امیز جلیبی نگاہ مصطفیٰ کا ساڑان یہ کودا خوش قسمت یس مازاد چشموں ساڑی محمد یلی 3 ملٹ بنت اسما بات کا امادت نحس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا شوی بات کا دبنک ولیکن افقد جلیبی با مگر ملی پانن سو غریب جلیبی نظرے گسان ملی پانن سو یار نظرے گسان ملی پانن سو غریب صحابی نظرے گسان علم میں نظرے گو گمنک فاطمبوہو میانیو یارو سمیون غریب صحابی چھڑ دون علم ساڑان گئی اتے وچو کفرن منزباگ پیون ہمی واتنا ہمی 7 کفر واسلی جہنم حضورو کر تبسم حضورو کر فرمونک 7 چھن واسلی جہنم واسلی پاچو پانگو مجھ شہید پاچو پتہ کم الفاظ میں یہ چاہتے میں گوست اسلام ونن مگر تشنیس یہ آلو گوست سے پٹھتی برابر ان میں پٹھتی برابر ان وش کیا ون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وش کاچی ون نصب گو نا وان چھو تو یہ گو آلہ نصب گو نا ڈار چھو یہ گو تھود نصب گو نا میر چھو یہ گو تھود وش نصب کت ونن کس کو تھود نصب گو یہ ہے دبنک چھول پتہ یہ کس چھو ونن حضرت محمدی صحابن کن ونن دبنک خازا منی وعلا منه هذا مني وعلا منه جلیبی بچمیون تو بچس اوہن جلیبی بچمیون تو بچس اوہن معنی اسلام یہ کیا جوان نبی پاک علیہ السلام
امس ما اوس قبیلے یہ اوس نا غریب امس ما اوس زانان کرن اوے پو نبی پاکس ونن یہ نا کاونیو یہ اوس پرچن یہ نا کاونیو امس اوس نکن جلیبی چمیون تو پچھس ہن ہاذا منی وانا منه میانی نبی گسنا معاشر اسمت اصلی ہوئی آلو لیلش پنجن ون ہاورتن پات اور گس نبی آلو جن نلامی گلاب ترائی خیالہ وما شومین تو بچھسن ہوں اوے چھس ونن نکاح یہ چھ پہچان آصف صوبہ چھ پگی پر بدلے پہچان مدثر صوبہ چھ پگ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق ويحب الرفق في الأمر كله شو حدیث کے الفاظ توجہ سان حدیث کے الفاظ بوجھو بیان چھو فرمان جناب کائنات و نبی کائنات علیہ السلام عائشہ صدیقہ چھو مخاطب امت شما چھو بوزا نبی کائنات علیہ السلام فرمو دکن عائشہ ان اللہ رفیق رب العالمین چھو باریا رفیق رفیق کیا ساگو رفیق کو نرمی کرن وول رفیق کیا ساگو رفیق کو بیاک مانا دوست رفیقو سرفیق یس بیسوز غلطی ایسی یتناون دلس رب العالمین چھو پنجن بدل پر رفیق اگر پروردگار رفیق آئیس اشن رزق کھنس لائق دکلی ونمیانی جوانو ونمیانی بزرگو اگر چانی گنا باز رسمز انتراؤن اگر میانی گنا مولانا اسد باز رسمز انتراؤن ہانسا اگر میانی خطا معاش رسمز انتراؤن کھیمی بامیو دل ساری چل ساری دنئی بامیو دپنا یہ گو سبنہ دار ولی چھاکا وطا یمی وجہ سے نیارت وقت نیارون گچی دشوار وقت پکنا گچی مشکل بلی جائنا حقت پنن کل چھپائی مگر چاہین تنیانین گناہان کس پرد کرت ذات پاکی حضرتی اکشو چاہین تنیانین گناہان پرد کرت بیچو رزق کھیوان بیچو نئی عزت بخشمل منشی زہر کا ونا غلام حمدہ یا رج پوچھی آلو دیوان رج پوچھی ناو دیوان گور رب چھو رفیق بندن بندن پیٹ یہ فرمو نبی کائنات علیہ السلام فارس تبیزم میں کیا چھوانن اگر میں روک رفیق اشن دنیا حسنت کل استثار رزق دکھون نس عائشہ وَيُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ دنیا مز گھِ پریت کنہ معاملس مز نرمی کریں پریت کنہ معاملس مز تو توجہ سانی کت بوزان تی کیا گو مدثر صوبس آصف صوبس کیا چھس ونان یہ خاندار کر خاندارن ہندن معاملاتن پہ نرمی کیا کر چھنا یہ گوڑے ناقصۃ العقل اذن اجازو ونانوس یلی عائشہ رخصتی سبدائی سوچنا اوسوس جائیداد کے سوچنا اوسوس سول زیور لالو جوہرات کے تو چون قبل عائشہ صدیق اوس کے اوسوس معاہا عائشان چھ پانس تلمیت گندنک سامان حدیث کھولیو عائشہ صدیقان چھ پانس تلمیت گندنک یہ نوی لاکٹ یہ رخصتی کے رسول کریم سے امیشن پتا ہوئی نکاح کیا گو مگر حضور و فرمون عائشہ یہ کیا چکرہائی نکاح گندنکین سامانن کیا کرن ماں یہ ورن رسول کریم
دپان یہ لکٹ یہ نظر انداز کرن ام تل گندنک سامان کیا ون نبی پاک علیہ السلام امتن چھ یہ تعلیم آصف صوبس مدثر صوبس حسین یم کورین توگر گرمس یمنا آس ون ون رنم تی تگان یمنا آس ون شیرم تی تگان یمنا آس ون پور پور ڈون تی تگان یم تی زندگی سید معاملات چھو آصف صوبہ مدثر صوبہ یمن کرزیون نرمی یاجی بیان چھو فرماون نبی کائنات علیہ السلام یس نرمی کرن والاس یس نرمی کرن والا یس خاندار خاندار سید نرمی کرے یس خاندار سید نرمی کرے پت کیا فرموک بے اس روایت اسمس وفی روایت ان اللہ رفیق یحب الرفقہ اللہ تعالیٰ چھو پان رفیق پان کرن نرمی کرن والے چھو پسند کرن ذات پاک حضرتی گو سکور یس خاندار سید نرمی کر معاملات من سو پسند کمس ذات پاک حضرتی اکوئی حدیث ون میں پربا کیاز وقت چھو تو تھی توجہ سے گو سوئی حدیث پرن اکوئی بخاری مسلم حدیث چھو متفق علیہ حدیث یس کور خاندار سید نرمی کرے امس کر نرمی امس پسند کرن ذات پاک یس خاندار سید نرمی کرے امس پسند کرن ذات پاک سلام فرمون یعطی الرفقہ ما لا یعطی علی العنف یوتا پروردگار نرمی پیش عطا چھو کران یعنی نرمی کرن والے چھو پروردگار پنی رحمت برکتوں سے نوازان تیوت چھن شریرس نوازان اس شرارت کرن والا اس نرمی کرن والا تمہیں اللہ تعالیٰ پانی رحمت پانی خزان وسیع کر تمہیں پروردگار رزق از برکت کران عزت از برکت کران اوے چھس ونان یمن معاملاتن سۭتۍ کٔرزیو یمن سۭتۍ نرمی جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاکھ صحابی حدیث راوی وار بوزیو آخری کتھ فرماون ام فرمو یمس نرمی تمس خار یمس نرمی سو خار نش نا ونیت سو خار نش جوانو تو چھو بوزن نرمی کرزیو پانس اندر پود پنن مزاج بدلایو تیوت بنایو پنن مزاج حلیم بنایو مزاج ات پور بیان کر رسول کریم آصف صوب مدثر صوب تو ہی جوان نکاح ورائے چھن شوب نکاح چھنا ساری کرن کیا نکاح چھ پہچان نکاح کیا چھ مسلم شریف اس میں باب کتاب الفضائل ات میں اخ صحابی امس اس ناو جلیبیب کیا اس ناو تھیو یاد امس اس ناو ات بابس ناوی باب فضائل من جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ امس اس خاص مدینہ پاک میں زانان وانان امس اس قبیلہ تمہ آئی مال تہ اس نے شکل تہ اس باقین صحابن ہند کھوت واریہ کم مگر یہ آواز در خدمت محمدی یعنی نبی پاک علیہ السلام برو نبی پاک فرمو عطا جلیبیب نکاح کر خاندر کر دو پر میانی محبوب انس تما چھومیتی آرزو چھومیتی بکرہ خاندر کیت غاز تو دلی تمنا نکاح کر مگر ون کمیس گچ کمیس مچھومال تاکہ نبی مچھم خشن صورت شکل مچھم اتس مل مال تو مچھم حسن بتمیس مگر نکاح اتوس اک انصار امساس خوبصورت کور نبی پاک او دبس گس تمسی گس دبس نبی پاک شوی دبن یہ کور دن میں نکاح نماز یہ کور دن میں یونک انصاری بلویت رسول کریم از برکن یلی نبی پاک از برکن ووت دبنس امس کوری کر نکاح امس گو خیال حضور چونم پانس سی دبنس یہ میون قسمت یل تو نکاح دبنس مے چھن پانس کیت بلکہ چھنا میں یار بلکہ چھنا میں یار جلیبیب امسی سی امس زانہن نہ ساری ام دب ستاس بحث پرس گول گئی خاندار نے سو کیا مشور دی امس نکاح کرنس من سو گو گھر امیل خاندار نے وون خاندار نے دبس یہ آئندہ کیا فطرت پانی دنس نشت میں شکل تیز نچس مال تیوتا نچس قبیلہ تمہ آئی اس ہکو نہ تک نکاح کرت مگر کوری چھنا پورا سندر بوزان پورا سندر بوزان
بوزان تا جواب دیو تھوڑا بہت میں بس تو چھو بوزان اخ حدیث بوجھو مہربانی کر تو اجاب قبول کر یہ ہے اکو حدیث مگر یا سعادت مذکور عطا کوئی چھنا یوس قرآن زانن واجب پور امجد اندر آلو یلی جنیبی بود یہاں گھر رشت مانگنے خاطر ایلی مالس ون ماجون یمو پھری تو بس یہاں دنے یلی کوری بوزی پھر واپس کوری دیت اندر آلو دبن میانی بابا یلی آن پال طلاق وشی کمشو کوری ماجی سوزنی دبن میانی بابا یما آبان یہ سوزمت محمد دبنس میانی بابا قرآن شیلنن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا خذ الله ورسوله مومنن چھن نکار کرنس وار کے یل فاصلہ کری خدا تو خدای سن دبنس میانی بابا یا چھ فاصلہ کرمت رسول خدایم نکار کرنس نا چھ وار کے نکار موکرس اگر یہ ان خود شکل تماشا اگر یہ ان خود مالدار تماشا چھن پورا چھن نکاح کرنے باپت تیار یا میں لشت گو نکاح گو ہپر گو جہاد اکالو ہپر گو جہاد اکالو اما اب جہاد اسمز کر شرکت جلیبی بن ام صحابین کے یلی دراؤ یلی اما صحابہ پت آتے کس پانین یارن تھاڑان یلی از جہاد اس نا مقلان اما سوچان اسیج آوا واپس چلو گو یہ جلیبی اب چھوڑ نکن سے امس موز زانن کان امس اس تمے میں ونہ گڈ حدیث پاک کے الفاظ یہ گومت شہید کیا گومت مگر امس نہ چھاڑن یل ون ساری سمی رسول کریم جو تعالو کیا جو تو وارہاز بوجھو دوبن هل تفقدون من عاد فلانا وفلانا وفلانا نبی پاک کو فرمو اسما پاتما کان صحابہ دیت آلو احناز پھلن پھلن چھنیے دے ملٹ ونن هل تفقدون من احد اسما بے پات کان صحابہ دیت اوڑ آلو دبک احناز پھلن پھلن چھن ام پت ون 3 ملٹ کس ملٹ هل تفقدون من احد اسما بے پات کان ہم ژھاڑان پنن مگر حضور ژھاڑان امس جلیبی نگاہ مصطفیٰ کا ژھاڑان یہ کوتا خوش قسمت یس مازاد چشمو ژھاڑی محمد یل 3 ملٹ بنت اسما بات کا امامت نحس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا شوی بات کا دبنک ولیکن افقد جلیبی با مگر میں پنن سو غریب جلیبی نظرے گسان میں پنن سو یار نظرے گسان میں پنن سو غریب صحابی نظرے گسان علم میں نظرے گو دمنک فتنبو میانو یارو سمیون غریب صحابی چھڑ دون علم ساڑان گئی اتے وچو کفرن منزباگ پیون ہمی واتنا ہمیں 7 کافر واسلی جہنم حضورو کر تبسم حضورو کر فرمونک 7 چھن واسلی جہنم واسلی پاچو پانو گومت شہید پاچو پتہ کم الفاظ ونن یہ چت میں گوس اسلام ون مگر تشنس یہ آلو گوس سے پٹھ برابر میں پٹھ برابر وش کیا ون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وش کات ون نسب گو نہ وان چھ تو یہ گو اعلی نسب گو نہ ڈار چھ یہ گو تھود نسب گو نہ میر چھ یہ گو تھود وش نسب کت ونن کس کو تھود نسب گو یہ ہے دبن تھول پتہ یہ کس ونن حضرت محمد صحابن کو ونن دبن خازا مني وانا منه هذا مني وانا منه جلیبی بچمیون تو بچوس اون جلیبی بچمیون تو بچوس اون نانی اسلام یہ کیا جوان نبی پاک علیہ السلام مسما اوس قبیلہ یوسنا غریب مسما اوس زانان کرن اول پو نبی پاک اسمانون یہ نہ کاونیو یوس پرچن یہ نہ کاونیو امسوس نکن جلیبی بچمیون تو بچوس اون ہازا منی
میانی نبی گشنا معاشر اسمت اشتی ہوئی آلو یلیش پنجن ونہاو رتن پات اور گوش نبی آلو جن نلان میانی گلاب تریو خیالے وما شومین تو بچو سنہو اوے چھس ونان نکاح یہ چھ پہچان آصف صوبہ چھ پگہی پر بدلی پہچان مدثر صوبہ چھ پگہی پر بدلی پہچان اوتن تام اس ونان آصف صوبہ تنہا پگہ ونان امس چھ عیال پگہ ونان امس چھ خاندارین وہ ام سۭتۍ چھ ذریت بڑان ام سۭتۍ آسان پگہ تام اولاد بنیو یہ اخ خان گھر بنیو نا ام نکاح سۭتۍ بڑے پہچان ام نکاح سۭتۍ بنیو یہ اخ گھر اوے وندس جلیبی ژٕ کر نکاح ژےٚ بنی عیال ژےٚ بنی پہچان پتہٕ ون یہ گو پھلٲنۍ سُنٛد مول یہ گو پھلٲنۍ کورِ ہُنٛد خاندار گو ژےٚ بڑی پہچان جوانو نکاح پہچان بڑاونہٕ خٲطرٕ بہٕ کرہا واریاہ وضاحت مگر موقع چھُنہٕ ساری کھۄتہٕ کرو أسۍ دل سان آز گو اکھ دل دوز واقعہ آو پیش محترم آصف صٲبس چھِ رشتہٕ دار یِم چھِ سارنٕے ییٚتٮ۪ن رشتہٕ دارٕے آو نا یہ دل دوز واقعہ پیش أسۍ پڑھو تِہنٛدِ خٲطرٕ دعایہِ شفا کیا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم پروردگار ہم سورہ شفا کی شفاعت کرو گے میاں نوا خدایا صحت بھی کرو خطا شفا بھی کرو خطا تندرستی کرو خطا خدایا جوانیاں کرو فریش خدایا جوانیاں کرو فریش پنس مالس ماجی پوشناو پنس مالس ماجی پوشناو خدایا امن و امان کرو خطا امن و سلامتی کرو خطا از تمام جوانن حفاظت عالم کن جوانن حفاظت عالم کن جوانن روش خدایا عالم کن جوانن روش یک جماعت سروش ربا یک جماعت سروش پروردگار سانین حالم بفرحم آمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اس کرو اجابو قبول زفت چو اچھا